Banyak ini pecwai kimat berkongsan. Kerpat Menteri Rang Bak Duk Keri Narendra Modi ban penek ia gejing tadi bat gejing sub Hawas Bengkol kentu ia kinong tray ke parti ban cit gejing kela ong ia gejing penek pun. Lekmen ke BJP Meghalaya ia gejing job keseng Hajala Bengkol bat Assam ong bakani gejing job kalong umau jam bakrau haki kamsan berthai. Shemjing kamau senram nagajing wantur ki hati Shakish nong kitau tanpa UMLA kathan uba online census ya gajing bom songshan bat kentu banawat lat matur. Bat pen kre ke NCC ban penya ya ke dienjat jangka ha Meghalaya da gajing trailang jangka sarkar an kentup lang ni samla hagi than nong. Mentang ini Paishwa Shaki Kubor nak keleng gejala. Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya Unit kala lekmen halor gejing job jong kaseng ha ke election kabala long Hajala West Bengal bat Assam da ka baong bakani gejing job kalong umau jam ubakrau ha ki kam san himasima. Kinong yalam kilale burom ya Ushyama Prasad Mukherjee bat kilakan mau burom ru ya kinong trei jong kaseng kibala IT ala gejing im na kabenta ban kentiu ya ka party ha Bengal. Kinong yalam ka BJP kila ongru bagi ba kila kentat ya kerukom san perthai ke besnio bat kila ai khuble ya kinong trei ka party ha gejala Azam. On this momentous occasion, BJP Meghalaya first of all pays rich tribute to Dr. Shyam Prasad Mukherjee, whose dream of inclusive Bengal and India finds realization today. We also bow our heads in memory of the hundreds of BJP workers, our family members, who laid down their lives to ensure the emergence of BJP and a new dawn of progress in Bengal. They were cruelly snatched from us by a brutal criminal regime, but the memory of their selfless sacrifice acts as an inspiration for party workers elsewhere and everywhere. Kasinong mausan ram kalamat ya gajing syong sir hadian bagikan huan jongki hati kalawan tur syakisnong kitau bat kalapentut ya kalet kawan jongki bat penjuloru ya gajing tut jingtung jingtem UMLA kathan uba olan singsun ula ong bakini ke hati kilayat lingba bun kisnong bat let boy shalauba kabalawan ra ya gajing septing hapdeng kinong syong snong bat kabalak taru ya karep karyang kajongki ula penpau ya gajing sngokia halor kerukom trei jong katanat klau da kabaong bagi day ban shim mardor yikilat kilenti ki banyada yiki brieu nagajing wantor jong kimarat klau. Because they have been here for the last more than 1 year, and herds of 5 elephants are roaming throughout the area. Last 3 days, I met the staff. They are there to survey the elephants to know how is the situation, where they are roaming, which place they are, to get to know whether they are leaving my constituency or they are still there. So the staffs are already, from time to time, they are trying to assess to know their whereabouts. Until now, no action has been taken to drive out from my constituency. Lasdang ya ka program kabatamay kabala ay kerteng agriculture in a classroom. Ha Sunrise Adventist Secondary School kabadon haribhoy. Ban kentiu ya gajing pen preng jing tip hapdeng gi khna school. Lasdang ya gani ga sinjam ringkat gajing atrelang jongka Hill Farmers Union kaban kentup ya gajing ai jing hikai ha karep karyang bat ban hikai ya ki buit ki sab bakongsan ha karukom thong rukom tem. Ya kani ka program la pli perda da i video jongka bhoi rembong I Dr. Remika Talang. Ibalaya ro ya kani ga jing tmu bat ilaken turu ya ki khna school ban nyokor ya ka kam jong kinong rem ha ke imlang salang.
ngimla banlen baleng ba gijing kela gijing te bat gijing start kibamenta ngirayo shibun gijing mantoy ha gijing im gijangi Henry kada bang akrenya kini kadai ban pen perkhat yangi bakat ba gijing te jongi kinang kyu ka jingi dei jongi bat kamariang kham tam bat ka khandau kam dei ban hiar Henry ka dei ka kamram jongi iwei pa iwei ba ngin hikai ya ki khana bakin sngau tho bat bakin buram ya kerep keriang Ka Achik Dedicated Integrity Leaders ADIL Kala penramjur halor gejingkhang surok kabala penlong da ka All Assam Minority Students Union da ka bakino bakani kalakta ye gejing penpoi ye kimar badon kam shaki benta jong ka Garo Hills haba ajing kren Hashilong Press Club u chairman ka ADIL u Francis Marak ula ong bakani gejingkhang surok kabala sedang nadu ka arpusan turik uyayong kalakta ya bun ki benta changka William Nagar ka West Garo Hills bat South Garo Hills ula ong bakinong shongshnong kilamat bun kijing na gijing duna bat gijing bampoi kimar bat ulaken thoru ya gijing bamle jong ka sarkar jilla The All Assam Minority Students Union AMSU of Hatsingimari, Assam has announced a protest and a road blockage on 25th April 2025 targeting the supply of essential goods and commodities to Garo Hills, Meghalaya. We, the indigenous people of Garo Hills, wish to state unequivocally that we have no involvement in any communal dispute. However, we are prepared to face any form of retaliation, fully aware of the potential impact such action may cause. Menteri Katanat Kakot Kakia Uba Wailat Miki Shila Ulap Liperda ya ke klinik kaban ajing Sumar Tenrai Haga Jela Haga Shnang Mau Merang Kabadon ha South West Khasi Hills Haringkat Gejing Don Lang Changu MLA Karani Kor Uba Piyus Marwen Nalor Kiwe Ya kani ke klinik Lashna da Gejing Yo Jingarap na ka Bio Resources Development Center bat kanong Sumar Dawai Khasi Nila Association Kani kadai ke Jaka Sumar Kabalai Haga Jela kabatmu ban kentiu ye kidawai bat ya karukom Sumar Khasi Sausen awan sini tambah habang apit pat kadai yakinong Kinamong bagatara ka sorkar nem tip day mano lam jiyo namaha ka jing pangtang syo o kata ka jing pang dong pi shata dong tao doktor la ya ko kali lai te ha ka jing pang pinyo iba nim pecho nim kencho ya ka jing lut nim kencho ya ka jing jengai ya kai dai kat sabangi tip ba kani ka jing pang dong i ka yarap namta nilai yang mare dan nakata kadaw kung ka sorkar ni snow bangidei ban bu ban pek ban pentikna baladron kum kita kiba late wat jing sumar kidei ban late wat na kito ki nong aidawai kiba dei kiba long kiba jenbun dene kiba tikna Ka Voice of the People Party kala penlong ya gejing yalang pat ba haya musyang ha West Chante Hills ban penpau yaki pratali ki mat jing dawa chongka sha ka sarkar jilla u president ka VPP uba Arden Miller Basayomat ula ong ba gejing dawa ba kongsan ki kenthop ya gejing pelat ya ki nong hikai ki bala hikai Islam na gejing hab ban pendep ya ka emtet batru nalo halor ki mat ki bakta ya ki samla ya ki nong shongshnong hagi jaka khaput bat halor ki lat ka mai kechi ula ong ru baka party kadang perkhat ban let sha ka yeng bishar halor ka reservation policy katba kadang teng bandawa ban pen kelaya ka Ashwa begini rap kolong ke jilong ke jengahi banga jisau tengah baga jirat yeno kamdai banuan nau ba arden ningkong
kani banwan na utu upriu ubaya kendo ya ke jinge na lari hiswa bonong nganut banjeng banikun ya kani ka hok ka jwa kata kani ka bangi ko bani kai ya ke chat bandriu namar ki pun ki jinge ki bangin sai kendo nang ni shakmat Tengah kum ka chat bandriu nyem not panang kani ka hok ka jingi lara kawan kano ka jinge naga no kaliang nyen yang bet namar ni tep pagare ka hok ka jingi ka kum ka ta jinsur ni ko aban hikai ki pagba ka Women's Social Welfare Organization Jong ka New Longston hennaga sngi kala penlong ya gijing ya lang pen preng jing tip ha market complex ban ken teu ya gijing pen khoj ya kawa non ba bat non deng ha ka ni ka program lawan bani shimbenta da UMLA ka than uba Gabriel Walang usiem jong ka hima Longston upa EPCM na lor kiwe kinong kren kila banjur halor gijing don kam jong gijing ekit khialang banyada yakiwa ringkat gijing pen bana na ka liang jong urang ba shnong bagi dukan bat ki yeng kisam ki badon ha shilanter jong kiwa ki don kam banbu ya ki filter la pen long ru ya gijing thung ding ha shilanter ki ruat wa hadien jong kani gijing alang Jadi kalau kamu dipengkut ini ada dua, mana keempat tu, bahkan depan pasang ni nongstoy. Kami kawa kami na dua orang nongstoy, kami nasihat na po high kisam, kami na po penelai, kami sepois semua usia. Jadi pengkut yang kami kawa, kami kami nongstoy. Ela keempat itu begini kisah dua macam. Kesenjangan kalau semua kami nongstoy kelasnya, nilangkan mempensiun saya ki. Lagi ni kisah kita yang ada kami kawa. Kenapa mengibu ia kejengkut jom kami kawa. Kan National Cadet Corps kala pen kre ban pen yar ya kadin jat ke jongka ha Meghalaya ha kaba ka sarkar jala kan yatre lang bat ka NCC ka than chatai lami ni ban pen poi ya ki program jongka shaki jaka nong kendong bat ki than ki basa din da ke jing thmu ban pen kubor ya ki khambun ki khun samla lengba ge jinglong babha ke jinglong nong yalam bat ke jing yang teli lang bat kari tungin ya khmi ya kani ka khubor Cadet Corps NCC kalapan krep ban penyana ki jaka puli ki badan haki jaka sorsa shaki jaka nong kendong jong ka jelaya kan ye ka jiktmu lapan pau hak program jong ka NCC North Eastern Region Annual Award ka bala pelong hanong ba shlong Menteri Ketnat Sports and Youth Affairs uba wailan miki shla ula banjul halor ka benta ba kong san jong ki samla bantai ya kari da ka baya thu ba kumba san kundai persen jong ki nong shong shnong ha ka jela ki dei samla ki ba ha hapo ka ar sam snem kata We could see many of our youth coming forward to be a cadet. And I'd really like to applaud your discipline. It is a great opportunity, and we all know, especially for you, this is, I think, just the only beginning. You really want to go forward, especially to be in the armed forces. So this is a great start for you. Additional Director General Jongka NCC Anurag Vich wilaya wer bandon kambun ki samla ki ban yasma baka kambun daka bakantui ki mi ki pa ba ki jaka puli ban ajing kershan ha ka jing penfung kerteng ha ka NCC ulapan paw ya kalat ka bakar pang man yo don benta ha ka kartavya pat ka ban long ka jing shem ka bakong san na ka benta ki khot jongka. Now the aim of this is twofold. One of us first is to give recognition to the children and the schools who have supported NCC. Today we have children from Manipur who have come to Shillong. We have people from Nagaland who is here. Aim of NCC is one of the aim is to enroll your children into army, but that is a lesser aim. The bigger aim is to make them disciplined children, keep them away from drugs, keep them away from all bad habits. At the same time, have unity. Kani ka jing sam kusnam kala long ka jing ai jing itu e ki khot ba ki jaka puli ki badan hakalang ki benta jong khathan chtai lamingi isamla refines wajri ilayo e ka kusnam best senior wing cadet na ka benta ka Meghalaya ka ba utusha de ubana Assam bat ka nei hoiling long hum
ka bana Manipur kilayo eka Northeastern Region Best Cadet Honors. And today I received this award as the best SW cadet for Meghalaya, and it's truly an inspiration, and it's truly make me more confident and the courage to move more further. And I'm very grateful for the NCC for giving me this opportunity to represent. I'm also the youngest ever sir from Meghalaya, representing the National Cadet Corps and also representing India to the international to Mount Everest expedition. My journey in NCC has been truly amazing. I was clueless about NCC at first, but when I joined, I started to learn about the exposure that NCC has provided. I have represent the Northeastern region in Republic Day camp, which is held in Delhi 2025, and also I have the part of youth exchange program, which is in Mauritius 2026, and this is the award which I got today as a best cadet in Meghalaya. Baka jing ya tray lang jang ka sarkar jala bat ka NCC lap kami benti baka jing penyare ka kenhuan syaki thai nong kendong kat kentiu yi kun samla ha barok kilya bat kan ya rap ru bante ya kari hi barok kawai. Bureau Report DD News Meghalaya. Ka Joint Action Committee jong ka East China Hills Truck Owners Transport Association bat ka China Hills Truck Owners Association kilaya kenduk lang ha pramer banyak ren halor gijing e ki badang beteng bat ki karkhana na dobilat khamtam ka Star Cement bat ka Dalmia Cement u chairman ka JAC uba biang shwashala ula ong ba gijing sange trekam ba klembu por kala beteng la artayo menta ha ka bayadei bat gijing bam ya bat ka Dalmia Cement bat gijing pendan kam ya ki balka truck ulaya wer ya ki nongket mar ban pensange no ya ki jing penket mar da ki balka truck bat ban pensange shipor ban ket mar na ka company Dalmia kat ba gajing ya kren pen bait kadang ya hajing to gani strike wa da peman ni tiyaw nagini atiyaw sudien wa ya wa chimle o strike to lately gibenta lately gimat hajing to wa Star Cement wa ka Dalmia Cement wa gini balka truck ki wa yo pure la chinja po state ong iyan gani to gajing kerpan hajing to gini balka truck am gini transport khamtang transport tar wa ong pelot nane go ong pungkit mar kang minigri te kerpa diki sa ba habket re ba I katang am ha perdi gajing ki ka Jaintia National Council Cleariat Circle kalalej a ya ka shiti jing uchor sha u Deputy Commissioner chong ka East Jaintia Hills ban persha ya gajing bu ya ki nong hikai school na ka benta ka kam ban lum ya gajing don ki yeng ha ka khana samari jong usnem arajar arpuhnyo ka council kala khot ya kani gajing le kum gajing pen ken ya ka hok pulia puthi jong ki khana school hapo jong ka an Right of Children to Free and Compulsory Education Act arajar khandai da ka ba ong ba kani kan penthut igijing ajing hikai haki kamera class bat kan kta igijing la kinong hikai kat kum gijing buon ki khana u Deputy Commissioner ulakular ba un saya kren bat ka sorgar jila halor kani kaman Census 2027 house listing operation by deploying government school teachers as enumerators during active school hours. Let us be absolutely clear, while census duty is legally permitted, its current execution raises serious constitutional concerns. And this is not merely an administrative concern. It directly impacts the educational rights and future of our children. Kasyat sukmen siem kabalai snilenter kalakut no henen kasngi hamai rang dagi program baper kabala penlong da kaseng Khasi Eastern West Khasi Hills District bat layo I ya gijing wan shibenta palat sans pangut kinong syat kabakin thop yaki samla bat ki khana ha kani kasngi penkut lasdang da kaknya ka kriam bat kadwai ka phirat ha ka phalau jong kaseng Khasi bat la penbuat pat da gijing yat pat ba hadu madan pendeng umyong kinong ya shimbenta kilawan haringkat kiriam tenrai bat kijing deng siar jingdeng rupa
ka koneksya sungsim jong ka Eastern West ko ade ke basan menta tengi sedang hau senem hajar puar te kawan koneksya sungsim hadin bagi yo ya ka distrik Batmai ma hajar puai tengi ru yalum yalang te komsi menta banlum malang kuruka badan pokanim tenrai ban peni ya kaneka syat sumsim kejungi kepada ka riti kedusur hakmat jong kari bekerja merium ong mentangin ya pai shiki kubor na keleng katan chatai lami ni Menteri Rangba Gejala Assam Ubalongru Ukertong ke BJP balayo igejing job na Jaluk Bari constituency u Himanta Biswa Sarma ula ai kublei kipat ba Gejala Assam halor gejing kershan chongki kani gejing job jong ka BJP ka penpau igejing shania jong kipat ba ha Menteri Rangba du kari u Narendra Modi bat gejing trailang jong ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela Shu ula ong ba ka pen I ya gejing shania na gijat benrio baper bad ula pen skembiang ya karai jong ka sarkar ban wanra ya ka roi ka par ha gejela मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा Menteri Rangba ka Tripura u Dr. Manik Saha ula ai khublei halor gejing job jong ka BJP ha West Bengal ka ba pen pau ye gejing bom sngohun jing kipat ba ya ka sarkar ka barim ka ba kenthop ya ka left front bat ka All India Trinamool Congress ula ai khublei yo Menteri Rangba du kari u Narendra Modi na ka benta gejing long nong yalam gejing yu I jingai jong u bat ai khublei ru ye ginong trei ka seng bat ya kinong tap vote na ka benta gejing kershan jongki usaha ula pen pau gejing kermen ba kani gejing job kan wanra ya ka roi kapar kan pen bha ya ka senshar khadar bat kan pen khi imbyang ya ki kam karkhana ha gejela ka ba ya ringkat bat gejing thmu chong u Syama Prasad Mukherjee देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि पश्चिम बंगाल में इस बार 200 पार और जिस तरह अभी खबर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से 200 ही हो जाएगा 200 के ऊपर भी जा सकता है तो ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है और खास करके पूरा देश के लिए जिस तरह पश्चिम बंगाल चल रहा था ऐसा नहीं चलना चाहिए था यहाँ पर जिस तरह कुशासन और दुशासन पहले 34 साल ये वामफ्रंट ने चलाया फिर 15 साल ये तृणमूल सरकार भी चलाया तो mentangin ya pai shiki kubor na keleng kari Menteri Rangba du kari Narendra Modi ulaken tu yikinong trei jong ka BJP bakin penlejing mud na ka benta ka jinggala om ban penher kaput hadien ba ka seng kala le bha ha ka election ha West Bengal habakren shikinong trei jong ka seng ha office trei kam jong ka BJP ula banjur ban sange no ya gijing yakan at ha ka sign per thai bat kentu ya baro ki seng bakin ya trei lang na ka benta ka suk ka sign bat ka roi ka par Modi ula ong ba dei ban penlejing mud ban tei ya ka lawe ka babha na ka benta ka Bengal bat ban pen klan ya gijing senshar pat ba आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है जनता साफ देख रही है जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस
Presiden ka Vietnam tolam ulapoi habot kaya nakabenta ka jingwan jingo jong kabalai sngi lenter ya kari India balap diang sngob hai da menteri rangba gajala Bihar Samrat Chowdhury ula ai jing terwa jing duai ha Mahabodhi Temple bad ulalet jingoru ya ka Vietnamese monastery Hashwa ba unlet New Delhi. Ha Delhi an priang buram yu ha Rashtrapati Bhavan bad un sapenlong gajing keren bad menteri rang badu kari Narendra Modi bad un yakanduru ya ka President kari ka Draupadi Murmu. Kani ka dei gajing wan jingo ka baningkong jong ya kari India kum President bad ha gaju kapor baro artli kiri ken rakhe ya gajing dap ship house nem jong gajing trailang ka batmu ban ken tiu ya gajing lang chong baro artli kiri. Mentangin ya pai shaki kubor na kaleng ka perthai. Kari India bat ke Japan kilapen klan ye gejingate ha kaliang ka koit ka khia ha gejingalang ka balai chong ka joint committee meeting on health care kabalalong ha Bharat Mandapam Menteri ka Sarkar Pedeng Jagat Prakash Nada ula ong ba kani gejinga trailang ka paihman na kabenta ban penbha ye kirukom ajing sumar gejing start ka bathamai bat pen skembiang ya gejing angnut chong ka India na kabenta ban kentiu ya baro ka menteri kari Japan ka badai pet ya ka koit ka khia ka Kimi Onoda kala pen skembiang ya gejing kershan chong ka Japan lengba ki teknologi gejing wat benia bat gejing start bathamai ban kentiu ya gejing trailang ha kaliang ka koit ka khia Kajing akan at kalanang jur ha kaduriaw Strait of Hormuz hadian ba kami ki khubor yakan at hapdeng ki sipai duriaw Katkum katalong khubor na Fars News Agency layathu ba ka Islamic Revolutionary Guard Gor jong ka Iran kalakam ba kalasiat namding ya ka chatma jong ka US hadian ba kalayat lat ya gijing maham Henry na kaliang uhe sipai ka US ulakan taj holor gani gijing kam katkum katalong khubor Axios haga jo kapor kabor sanchar kari America kalaong bakiliang khayi pateng jong ka US kilayat lengba ka duriaw Strait of Hormuz da ka basuk lengba gijing gershan jong sipai kum shibanta jong ka Project Freedom Kani gajing ja kalawan ra I gajing sngokia halor gajing shngan ha kalet kawan ki chat ket umpnyang na kani ka lenti ka bakong san jong ka perthai Timen tapat nginya pet I gajing long jingman ka sin benang ha kaleng ki benta jong ka jela Hatura gajing kreat kalong 8 degree Celsius but gajing shit kalong 9 degree Celsius gajing ngem ka haw menta ka sngi kalong 3 polai na ka shispa gajing hap slap kalong 0.1 mm Haba pai pat chanong ba shilong gajing kreat kalong khat 3 degree Celsius but gajing shit kalong 8 degree Celsius gajing ngem ka haw kalong 3 na ka shispa gajing hap slap kalong 0.3 mm Kat ba hajawai gajing kreat kalong khat 3 degree Celsius but gajing shit kalong 8 degree Celsius gajing ngem ka haw kalong nyopaway na ka shispa gajing hap slap kalong 0.9 mm kasun beneng kandum o hatura shilong ba jawai bat kala ru bandon gajing hap slap hakibabun kichaka Shuaban poi sha ka bakut chong ka thup khubor nginya pet biang sashisien yakimat bakongsan Kerpat Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ban penne igijing ateli bat gijing suk ha West Bengal kentu yakinong trei ke parti banjir igijing gala om ya gijing penhiar pun Lekmen ka BJP ha Meghalaya igijing chop ka seng hajala Bengal bat Assam ong ba kani gijing chop kalong umau jam bakraw hagi kam sang perthai Shanjing kamau senram na gajing wantur ki hati shagishnong kitau tanpa UMLA kathan uba onan sing sun ya gajing bom shangshangan bat kentu banwat lat mahador bat pen kre ka NCC ban penyar ya kadien chat chongka ha Meghalaya da gajing atrei lang chong ka sarkar an kanthop lang ki samla ha ki thain nang kandang Te paralok ka tungi la poisha ka bakut chong ka thup khubor jingi menta ka janmit hadu bangin da ya shambyang bat phila shai ka singi khublei pi baro